nguhaye ikaze we utega amatwi ibiganiro byacu breaking news, amakuru ari kuvugwa mu ntambara ya Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanyije na Tel Aviv cyangwa se Isiraheli. Irani iravuga kwica umuyobozi mukuru wa Mossad rero muri Tel Aviv, igitero cyagabwe mu murwa mukuru wa Israel rero Tel Aviv. Ariko si ibyo gusa, kuko Irani yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Haifa rero n'ibitero bya drone byo kwangiza ububiko ndetse n'inganda zitunganya petrole n'ibikomoka kuri gaze rero muri Israel rero. Ibitero bya Irani bitoroshye kugeza ubu ngubu. Donald Trump yavuze ko agiye gutera Irani bikomeye cyane kandi biteye ubwoba nidafungura umuhora wa Hormuz. Isiraheli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo uyu munsi zakomeje ibitero byazo ku murwa mukuru wa Iran, Tehran. Iran yaburiye ibihugu byose byo mu burasirazuba bw'isi cyangwa se mu kigobe cya Persiko igihugu kiri bwemere kwirukana ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cyabo ari buze gufungurirwa inzira ya Hormuz rero mu rwego rwo kugabanya igitutu kigabanuka rya petroli ku isoko. Ubu ngubu ryamaze kwiyongeraho igiciro cy'10% ku giciro cyari gisanzwe. Ni amakuru rero tugiye kwibandaho. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu muyoboro mushya, ni mushya nk'uko ubibona, kanda aho ngaho kuri subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru yacu agiye atandukanye ajya kugeraho vuba cyane gatanu kuri gatanu. Nyemerera amakuru yacu tuyahere kuri aya ngaya rero avuga ko Irani yagabye igitero gikomeye cyane mu murwa mukuru wa Israel, Tel Aviv, aho cyaje kugwamo umuyobozi mukuru wa Mossad rero. Amakuru ari kuvugwa biravugwa yuko David Barnea, umuyobozi ku rwego rw'ubutasi rwa Israel Mossad, yaba yishwe ari kumwe n'umuryango we mu gitero cya Misiri rero Irani yagabye ku mujyi wa Tel Aviv. Amashusho yakomeje kugenda agaragara bivuga ko yaba yaguye muri icyo gitero, ndetse bigaragara ko bivuga ko yaba yaguye mu bitaro ubwo yihutanywe ajyanwa mu bitaro mu murwa mukuru wa Israel, Tel Aviv. Akaba ari byo biri kuvugwa gusa. Leta ya Isiraheli cyangwa se ubutegetsi bukuru bwa Isiraheli ntabwo buratangaza iby'iki gitero cyangwa ngo buze gutangaza ko yaba yaguye muri icyo gitero, ariko biravugwa yuko yaba yapfanye n'umuryango we ndetse kandi na bamwe mu basirikare bakuru bo muri Isiraheli. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri Donald Trump, ariko nanone reka tuyakomereze kuri Donald Trump. Donald Trump yavuze ko agiye kwataka Irani ubwikube inshuro 20 bw'ibitero amaze kugaba akayirimbura burundu. Ibi ngibi yabivuze nyuma yuko Irani yafunze umuyoboro wa Hormuz rero ucamo ibingana na 19 birenga bya petroli cyangwa se na gaze mu nyanja, ariko nyuma yuko hashyizwe igitutu ku isoko mpuzamahanga rya petroli n'ibikomoka kuri gaze kubera ifungwa ry'uyu muyoboro wa Hormuz, Donald Trump yavuze ko Irani nidafungura uriya muyoboro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijye kugaba igitero karundura kuri Irani gikomeye cyane kigasiga kirimbuye. Ariko nanone Irani nayo yavuze ko igihugu cyo ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi mu kigobe cya Persi, ibihugu biri bwemere bikemerera n'ibindi byose biri bwemere kwirukana abambasaderi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu byabo bose, bari buze kuba bemererwa inzira ku muhora wa Hormuz rero bagatambutsa ibicuruzwa byabo ndetse n'ibikomoka kuri petrole na gaze byose. Nibaza igihugu kiri buze kwemera kwirukana ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cyabo. Ariko nanone Irani nayo yavuze ko igomba gukomeza ibitero bikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, nyuma yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuze ko intambara igiye kugera ku musozo. Ariko nanone akavuga ko Irani Tehran yabasabye ibiganiro gusa. Abayobozi bakuru ndetse n'abakuriye ingabo z'impinduramatwara IGRC bavuze ko uwatangiye intambara atari ugomba kuyirangiza bo ubwabo aribo bafite uruhare
ndetse n'ubushobozi bwo kurangiza intambara. Bagaragaza ko rero iyi ntambara igikomeje kandi itoroshye habe na gatoya. Reka aya makuru tuyakomereze kuri aya ngaya n'ubundi avuga ko Irani mu gihe igikomeje ibitero rero ikaba yasuye amavideo agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga agiye yacicikana, noneho ivuga ko yasubukuye ibitero bikomeye cyane ku nganda za Haifa muri Israel. Rero ni nyuma yo kwihorera, ibitero byo kwihorera nyuma yuko Israel nayo irashe inganda ndetse n'ububiko bwa petroli muri Tehran mu murwa mukuru wa Iran, bigatera inkongi y'umuriro ihambaye cyane kugeza n'ubu ngubu itarashira. Rero Iran nayo yagabye ibitero bikomeye cyane ifashishije drone zo mu bwoko bwa Arash 2 igaba ibitero ku nganda za Haifa muri Israel. Rero akaba ariyo mashusho yagiye akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Rero akaba ariyo mashusho yagiye akwirakwizwa ku bitero by'izi drone kuri izi nganda zitunganya petroli ndetse n'ibikomoka kuri gaze mu mujyi wa Haifa. Rero uko byagiye bigaragara rero ni drone za Iran rero bivuga ko ari drone zifite ubushobozi bwo kugenda intera ndende kandi zigakubita neza intego z'ingenzi z'ubukungu rero bwa Israel. Rero urugamba rukomeje gukaza umurego rero hagati ya Israel ndetse na Iran, aho impande zombi rero zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane bikorwa ku bikorwa bya gisirikare, ibikorwa by'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Reka nkubwire ngo nahangamba insoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri mushya mu Rwanda, reba ngo wanditse subscribe cyangwa s'abone mu gifaransa, ukande kuri like, ariko nanone n'igitekerezo cyawe muri comment ni ingenzi cyane. Reka nkubwire ngo ciao ciao.